Ephezulu. Abona ngikhumbula umnyaka lophelile. 31 December lento leyendeke eSouth Africa. Ngicabanga lo nyaka bobana batawujuba umnyaka kahle. No, mthandeni wena. Oh, lapha kulaba batawujuba umnyaka but naloko phuma ngobopiri marunga labo. Wa cash content. Hayi kufiki. Uyabona le mahuba namthandeni kule good. Katsinzi. Manje ngiyashayana lo mthandeni. Manje mthandeni uyashayana. Sakubona sothupha Isibane. Asinake lo thimba lolotsha, enjoy, siyakhena picture, enjoy lokho nje. Ibona ngasifaka. Basibanga wena siwine ithi, andime manje. Silwana kuyinyenyelo obunanzi, kunebunanzi lana. Kanti bebunazi ngemva bunazi lakho. Oh yeah. Okay, emalolotsha braswane yonke ivumelekile. Wonke umuntu akede. Basibanga sijubole nabe sebakusendela imali wena. Okay, asamalolotsha phela lo nyaka. Ya, lo nyaka kujuba imalolotsha lo nyaka. Yani sojuba umnyaka. Lokho sengingafaka. Kune accommodation, kune restaurant, kune bar. Yebo. Emalolotsha. Uyano mazipline ke ayabe ko 10 ayeqa. Yani stojabula.